Tengku, aku kan pergi ke masjid, malas berjamaah salah lagi. Hana ya? Selok udah mosok. Selok udah mosok. Cerah ya apa? Udah gerger. Pendukung Tengku deh. Tengku jeruk mosok selok. Jeruk, karena kemerek selok nakan, kartil. Karena sebanyak kermen. Siap gue bang, salah ke 200 juta. Mungkin memang tertulis 300.000 loh. Cerah bang. Karena kita cerah aku naik itu, ambil busnya. Bagus bang. Karena ketika itu lebih baik selok bapak mosok ahli masjid daripada bapak mosok ahli masjid. Abang gede-gede itu abang di belakang.